Fatalo fatu fo ile mai bonga lo cha tnu nei fo ua cha cho fe lo ile nei cha ya ma ngo fie lo mai o se fa poponga fo nei o me lo tupu samo nei awa fo ile no fo sil fie lo cha tnu mo mo tu fo ile tulanga cha tu tala le chau o bingo le chau o savili o le tua o lo ufiti ai pe samo ai pe chai o se vaenga o pe au mama leo lo ia ile ma tu o le tnu Fatasiai matimu afiai nisi o taimi o se vainga I Samoa o le ata uluwawa solo timunga mai ono tō whatau tau fui savili I taimi o timunga. I tātou tala mua mai le matanga ruenga o lo piso leo. E limas fumatasi tau sanga o se tamā mai fale asiu. O loo tau fia I le whare mai matotua e maa fua mai o manu anga I se anga ese. O le whao lawe lena tula I mai le vā o lii ia mai le fio anga o tufulele. Wha pēa ia le fio anga o whane asiu. E maa fua mai lea vea sia inga ono o tua oi o tau mea tau whanua. Na maua la whanua whasiringi ai ia le komisina mtanga ruengo leo fionga au pa au longa Tino Filipo e tusa masatala lata mai o lea wha lawe. Fala nga moli men tanga lu ko kasina nga moli la tempe mura ai ko nga moli ko sto mari amu tempe so ya ma fo alla io le ma fo I to a to io sei na ti fulele ma fala asi o termineza o la ikon mai le o afia ya o tulanga na ro I la moli ma lo la ko inga le io tayo pune na wala wala tutta pulu propsa mai le tatou whainga malo o leua o toyo ni na yaso na tatou tu vai lea I le whamana tuina o le ono sfuma le tolu tau sanga talu na tutu o tasile malo Samoa ai o leua whailo mai e sui o le komiti o tapenanga le tutu o tasi le pokalame o le aso whamanatu o se whapoponga le nei, mai le whailo tusi, ia polo fisa silo mtanga ruenga o pale mia marka peneta. Naso mo yuni, lua afe lima, ma o nasa minga, o le ata ita ia, le fionga, le presidente o le kale se metisi Samoa, ia le fionga, ia suma e wemen whaura o leti, ia whatasi ai, ma le taitaina al tatu National Council of Churches o le tatu fono e kaliseto patasi o le lato lo fata nguina ma tu fatasia le por kalame o tofinga ia susale mo le sale na lo tu fatai I le fiafi o le aso mo yuni ona po ile o po I le aso mo le yuni tai o ena ile tai o sengi ile aso fua aso luo yuni wafe lo lima o le mata eu fatu lana tatu solo e o tatu savali faloalo tu lai faloalo I luma o le mama o tatu o le fale o malo I le tau fa I le mameao o le asumfua aso luo yuni lua filu lima ma pe o masani ito sana te tasi ia e fatu lana e ala e so mai o tatu komiti le fiatu le fio me komsina o ntanga no leo ya mesifika tatu komiti ya so ni fatu lana tatu solo I ta ta lima fio la ulia ya ona fa solo mai ile to no le fio mai ile malo ile to lima ile ono ile tayao ya solo vale ya man fatu lana fo ile ma fatu no ya taina ole video de trabalho malo de tasi Samoa ma fa solo ia na sisino tu le fa malo malo e ona a mata rodo tanto por kalame ile ta o le ono I taia o le asofua asofuo yuni tu afi lima Mai le matanga dunga lava o leo I nisi o wha o lave o lo tutupu I tutono o le antuno o. E tolu suma le lima tau sanga o se tina mai le fio ango tua na ima le sa. Na maualo na tino maliu I lea uli o le asusa, e so sfuma le valo me lua o lua lima I fulua sou. Wha o na maudia mai le komisina o mtanga luenga o leo awa pa au longo I Tino Filipo. O le toi fo iane ai,
o le tama sa nga i fale o loe pe ona ta ua le komsino na mtanga luenga leo leo na fata iai o iai le taunu watu o maliu lona to lua o ta ua le komsino na mtanga luenga o disi o tamaiti sa ta ele leva i tafe le na feso soania e la vina e lungo le tino maliu le tina ma feso ta i loa le mtanga luenga o leo leo sao no o pa o lo fa solo so enga mtanga luenga pe lo o iai ni fainga fa solo tula fono o a afiai le tina o se tasi nei o whaala lawe o loo tū lai mai pēi to tono le atunu o e pēi ona mawai tino mali o nisi o manu le atunu o e au noa mani tū langa e pēi ona ripotio ni whao ngā lima manisi o tū langa loo a afiai o loo wha solo pēso so enga na matanga duenga e tusahi ma lea whaala lawe mai lei tū mā loo wha sale le anga numera mō mua o lea ua ripotia i lunga o penga ta whailangi po le tu lau o le banga wha uwhai le wha atua tua le tu samo o tasi. Le masi ia tu lea o le tu maa lo wha sa le anga numero tasi le whai unga le vai aso. E mo moli atu le lato sui tau wā mo le whai ngā pālota o lo longa nei. O le fionga pāuli moana lua manawai o ia lea o filifilia e le whai tu maa lo e peo na moli maa wina le masi ia tu. E tu ina atu ma mo moli atu i le vanga wha uwhai le wha atua tua le tu samo o tasi. O le fionga te teifono, la ule le mani atoa le au te pola tei wau Force Smith, na sau noa e talia lo ia le sa vali le tumalo. O le fionga pauli moana lua manuwaio se tasi o tamali i e talavou le soifua, ma o se tasi fo isa nga lue le ofisa o le UNDP. O le tumalo le fasa le anga numero tasi leo o lo tula i mai ai le minista o whaamisnonga le fionga matamua wa sati pulfana, lea ua fina ngalo le tumalo e momodi atu le nato sui po le tofi whaalioli le fionga pauli moana lua manawai. Mai le tumalo whasale le anga numero 5 o leo momodi mawina foi i lunga o i tu laua le foi i tumalo le masi atu lea po le tufa atu lea o nisi o vaenga mole whale le ia tilo le nato foi au nanga e tu sama vaenga na talo sanga ina ele tu ma lo pol fono fa vai ele tu ma lo fa sale anga na lima o fa sala la wina ma ripoti e lungo penga ta fa ilang ele fo i fono fa vai le tu fa ina le on fo fa ta vale po wheelchair le si dia ma le lima se fulu la fa on fo mo ta mama tina ma tu tua o le fo i tu ma lo o se tasi le mana onga o levo na fenga yai ma le fono fa vai o le tu malo pitai o le o tali fa adiali polo ketel miliona e pei ona fe so son ai i le fa tu pei no le nei fo i taua o le tu malo le nei fa sa le anga numero 5 le o lo tu la i mai ai le fionga pesta te vanga vai fo o le se sui o le vanga fo fa i pui le ia tau tangata le HRPP o tau dunga tato pokalame tonga i pe ona tato mafuta le nei tu la tai au tu le tamai le afiafia na nei le fionga le dua misene se tasi o fa poponga soifua mai manuia